أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. أما بعد، مغرب حلال سيد مكتب حلال. جماعة المسلمين، الله حسب رحمتي، الله حسب بركتي، الله حسب مغفرتي، أقتل أنا أقعد أنا Dalí kašaj nekde takové dalí činové kino kašaj kino není náved a kašaj to počíná amarajní svět a zamluví nástume a zavedeme dnesky kašaj to kušně na mě a to počíná amarajní svět a zamluví na hlavně ten Andrej kývě skutala več izjámen dovolit manuša kolo suprotní miname samo nekadem jak souza zdali statnájem dali havárem dali šunájem Ujarab za nekoliko minuti preden ga efendija, ali lahko se povedati samo je, abdije i programa povol, znači o produžetak amare nefsenja, dali šundovaja? Slabo šundovaja, dobro. Evet, ajde kako počinate na pamet. Selamun aleyküm efendim. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hem Türkiye
te familia che sa amare mi sapirenge, o do inshallah neka mu to po rahmeti po bereketi, lo che ne koen lengere rakha, ima umatemi te kira lenge mubareku, ono idresko bresh tarinenge. Efendi, dikava o paylaşıp işine de teslamman için ne madalya tuşu ne makine? Me shunava tut, dali on man shunena shukar sa ofrala. Nek pishinen tukes ke mena dikava kate o komentari alengere. Bahsi. Neyse, şimdi tu atav, ona da mukat tu te počinio te selameta, ne pare kad kam mande, znači ti smišlja tehnička probleme, te šete, ajte, dikava da selami već tuke dena. Neka vakira, znači tu podižete selamenca, a ne za... Ok, baba šugjorova fino. Znači tu šugjorova fino, neka bešava kada će snava kao problem, tu podižete selamenca, efendi, hem kad ikame za kad problem. Buyurun. Selamun aleyküm tuakira sahip fralenge. Nevo idresko brešne kopnigi mubareko. Poželinava tumenge sana shukar, tumenge tumare familiyenge, tumare unukonge, para unukonge, tumare diyenge, dadenge, peynenge, çiyenge unukonge. Agar isto angleder počinav, za благодаринama je devletske tutke hamdi pripadnu aleske, ovi stvoritelji caske, ovi tan od vas prehramenolamen, održinovamen, pa te vakiravda živinovamen, meraroladamen, ovi tan osa od ova. O hamdi pripadnu aleske. O salatu o selam neka jagu pramaro mango habibi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem i proleskoro često istinsko sledbenika Ahlul Bejt, kotoko Kur'an vakeri ange sura Azab 33 ayeti celili vakeri ulamenge vašolende to sledbenike alengere inšallah dolne kakero lencarko društvo to je zajedno budbare kola marojek radosadava. A inače che amaro života, celo amaro život skoro amen sledine alen. Agar isto salatu selam neka jav promutekina, mukarebina, mufaredina, shikaina, tabikaina, pakudvia, gatvia, panukeva, nukeva, nudeba. Iakana matena spomenina vakava sa kukurani, i to neka javo salatu selami upro dešide imamija, dešide tirija, deftar mahsumi pak. Neka javo salatu selam upre amen de amare familiinde, amare unukunde tajar. Erat, što nakrat dolgo aritek periodi, kelgem vafi muhabeti me taro emare prvo kelgem, pa taro levame, pa taro muhime, akana koredo edeleskere anavea, ako dozvolim jao, ako mangrao, soske sai leskoro, taro vafi, vele havle, vele kuvete, illa billahil aliyil azim. Snaga u mulk emisiva leskiri. Ako o mangra sakakero. Erat, o starto, vakerable odelo io krugo sad mangena vakeren kakiro pelati taro nefsi mutmaine kote ko Kur'an-ı Kerim'i alasale ko Fecr sure düşestato ayet. Ama interesne buti kakva poglavje sa Fecr zora odo tena rakaya samoyek rakaya pandadu kote vakirula zadovoljno ekstrana, a i duto da strana zadovoljno inšallah kolamen Dansa tekera bašo medvijeten radije, znači rakaya umutmaine medvije radije, kodva put interesuje prašajne, koja istražingum neme, inšala je devletskera navea, ko kelakava, ko panšto krugo ili ko panšto delo, taro radijenten medvijen, kava kaprava. Ako na štarto bekami, odnosno stepeni dušako. Obstate vakera starije štarto krugu. Ako dikea, znači štarto krugo kote svoj stano. Ako vas ovikinova bez edne mutmeine ili el kamile. Imate li uma nekoj, ako ovako obzirte mi smo kaj kerava bašo nefsi kamilen ili sapije. Na, soski sile sličnost, akale nefsija, mutmeine i sile so kamile. U svojstvu akale dušako, odnosno akale osoba korotano bud specifično. Akea osoba, ko suno pro, od bud često dikova manušen kova su činjena Kur'an
Pazinen kolasune ov dikjola, pa kobjasina para kolasune. Dikjola, pejgamberen ili ov verovesnikon. Često dikjola ov devleskoro moć. Ose često ov soninova manushen car učenjaka ili šehija koja su dostigli stepeni. Dikjola je versko poglavaren, pa sudijenda dikjola. Tako dikjola ko suno. Često soninova i kjaba. A yarda istovremeno kada soninova i kjaba dikjola je pekambereski risalü aleyhi ve sellem camia ki Medina em korkori da i Medina dikjola ko suno. O često soninova bašo Međidi Aksa, bašo koja Raklova ko Jerusalim. Inače, o Budikjola od džamije, o Tekije, o Međidija, da su često soninova o Gradija, o Kera, em bud često soninova okula manuša, kola soj pobožno, je kelapea susilen ehli takva, ili telolapi mutekina. Poteso akeolamigo Kurani bašo lende, ko bekare sure duto ayeti. Vakerola elif lamim, akana vakerola. Zalikel kitabu la rejbe fi huden mutekin. Znači oni tamo odla pobožnjaka, bogobojazna kola su zarana je Allah je star. I to vremeno vremena budko Allah. Od često su oni nova pisavo oružje. Tar su je omači sabija, pa okola čurika tikne na linkine amen čakija ek vreme. Pa yarda di čola doa ognjeno oružje, pa di se oputi da di čola di save bara. Pa sakalo osobine. Koja su ukažine na menge, kada je osoba pripadnula jakava o štartu Mekami ili o krugu Edušakov. Sakava šajte dikhopes na samo ko suno, nego ko javnost, kešfi, ko otkrovenje, znači, a šikare date dikhope, ki java men vakera. Ne morate znači no, samo te soni nov znači. U način, za da ki dikhope starakova Mekami, ni tarokova krugu, o mora tovo bud istrajno, to vole istikameti. Carso proučinova pes e devletkoro ošuzo o anav el hak ili el haku. Ovitano prvo anaptaro kola spomenime ejna anava kola se spomenigivne panda ko početok ako se snuvate neko ili pa praven ko YouTube kad kenle. Kola so lestari klona trin osnove. A kada je lestari klola kova šuzo anav el haku. Tarakova el haku i klona sledno vukja. Ja mugicu huvel haku, ja ferdu huvel etav. Haku ja haku, entel haku, hakul haki ja muđibel ente haku. Znači, proizvodi kljola lesar. Isilen les je lisile leskoro obrojčano odredimi cifra, ko vrlazumi tekere, adova kad dolcine tumaro mršidi kamili, kas kojitano potarikati, kovaj primilja obijati, otestini oagdi obijati, taka natamu. Ultume je kad doladava, pa prema vodeja cifra, prema dela brojka, tu men ka kerena dava zadača su razumite izvršeno opet da reki tekopeko necimut majne, odnosno kada ja smireno diše. A kad te našini koji te doživino, ni da te dikjo, osven okova svoj iskreno muridi. Ovo samo šajakava te kjero. Pa ako ađaro dikjova manušen kova su učinjena Kurani, ili ako dikjova u Kurani o javnost, znači kijava, ili ko suno, od ovog kažinova baš i deskri čistotja, baš leskoro o iskrenost, srce skoro, a dale ljudeskoro. Pored akavasa, nikada ovnašti to pošukartare Allah eskere o pejkambera ili o verovesnike. Čak našti mitovo leskiri tidi tovo of, tada ako zamislila nego okovo lengiri je kare prašina. Tarom primer, kote so gazinge ili so pširge, ovdje je prašina kovo lengiri. Akva muridi, akale murideske potrebno tani i samoće. Znači ovo samovajne, ovo je tano halvet, odnosno odvaj tano je duhovno vežba. Mada akea osoba, oj stalno ko pravo dova drumo, en kada misinova baš od ova,
Ovu Смирнова пес. Stalno ki služba to vol robo Allah'eske Đelešanu. Aquela osoba stalno керола шуге делия, od tega ni uravlja ide odelo. A odelo sarva kere, odelo sarmušikano. Sarva kere amen, olenge ereni, znači muževi u tarikatu, kova pobedinge emare, pobedinge levame, pobedinge mulkime, a kate ovena ereni znači ov, kova dostigninja konepsi mutmaine, olenge vakilova pe muževi u tarikati. Pa pored akava, on sakala šuže delja ki služba prema Allah Đelešanu kerena. Od vada kerena čak dobročinstvo, baš ovo versko osostanokja, šejhoncar, nemsar versko poglavato vencar, on kerena kava. I sredba kale osobakiri, odnosno dušakiri, kale versko poglavato vencar, šejhoncar, ovitano taro je gut baro značenje. Soske o versko poglavatori ili o šehja, on le ko patinen, a da le osoba stvarno ko istinsko pravo drumu Allaheskoro. Ta soleske agar buti potrebno, a da le osobake, to vol but poslušno je šehhunge, a naročito prema osudije. Pozvolja da on je izvršinen, a da ja obaveza, što je uzvišeno Allah Đelešanu, tar so razumijem potrebno. Znači, podori obuti često dikjova i kaba i svetotan. Osuno ili kijava, često dikjova i Medina eme pejgamberskiri džamija. Emi Medina celo, dikjova Međidi Aksa, ko Jerusalim. Tako vam je ukazinola baš leskoro i čistokja, baš leskoro o iskrenost. A da le murideske misinava. A kja duša, a da le čistokja, o leskoro kalbili o srce Andreje, sajici dimo tarodova prevara ili tarodova hovajbe. Leste najviše, na kula, na štite kulniko o šeitanskog i zabudao. Često dikjolo džamije o tekije, u Međidija, em slično ajar nešto, sad su ajar često dikjola zastavio sabi oružje, bakimodla čurika, kari okorio dva vatrno oružje, ovu kažinola menge, kaj ov najviše uopšte te kvol šeitanetske ki zabluda i naštida o šeitani uopšte te čuvol ili te čuvole ki disavi zabluda. Odo ato kažinola menge. Soske akatetano buto baro veličenstveno osuđo anav devlestoro el hak. Sad so spomenigem veše le po angle. Akana harica zadrži nama okolo akava anav harica kedika paka produžina ponatamu kjakaja nepsi mutmeine panda disavio bukja. Isto agar jakava štarto o mekami te vakerao našteva kerao hali našteva kerao. Ama aj pošter kao kerao mekami. Jakava štarto mekami i sije kanav kova su učuma pe el haj. I sije leskoro i brojčano i cifra kovrte keropes, arte keropes. Leskoro teve duh. Tano jahaju. Otu sosijan sasto. Dema te živinav. Sužo en čisto životea. Dema te pijav. Em te gudarapes. Najšuže šerbetea ljuboveskoro. Prema tute Allahmu. Devlamlo. Otu sosijanmo gospodari. Osvedočin manjemo život. Ama kasea tuja. Jahaju. Otu sosijanmo gospodar. Dema morui tovol sasto tuja. Neprekidno te životeja. Te olape hayaten ebedijeten. Kermange mli tajna te uživinov te tajna je.
А у Хадретия е Шухудея. Шухудея znači nova сведочување. Исполни маге о илмиле дунско о знаење. Я хаю. А кава свето тано е хакикати Мухамедие. Лескоро тано осри и тајна. А лескоро о поелиште тано о хакикати Мухамедие. Значи, акате тано о хакикати Мухамедие, коте со лазими подорецке да наштичувала ле никој ки заблуда, ни шејтанско одола весвесе, тиклон леске или било со текерен леске, не е шанса текерена дола буќа, соске акати клова о хакикати Мухамедие. Харица ганака за држина пе пале те продужина, исто е нефси мутмеине. Онеси мутмеине, ки е разина, отано изврсност, којато се решинена пе по контраст. Башо суѓе, хем лошно, хем постигнува пе умир, хем украс, башо суѓе навике. О Курани Керими, вакирола. О туке, кога со туке ало и душа. Аквале лемотано таро курански остихо. Бидејќи акате потполно ослободинува педеја особа тародува лошна делја. Од ова значинова таро кола делјадова, таро препишување, мате препишено теске нешто. Соска да кате наелеву џуди постоење, одолетке насменувате препишено теске ништо, ослободинува пе тародова. Назначила каја кате и силе желба те елиминирано о потенцијали башо лошно. Бидејќи акава е саликоске, патникоске, духовноске, ке акава ниво дола пе буд напор или трудодола башо послушност. Овозвишено Аллах Джелешанеу одате оврешинова адова тартава кера сукоп башо опатејне. Кога сој резултати башо лошна ем ружно својствија. Кеја положба појавнува пе онури Мухамед, талјале алейхи ве селем. А о човечанство тано уништимо, аква дикен со Џунејди Багдади, каде са лако срфу, ко полим вакерѓа. А кате ови стакнува мо пишинова о суфизам, суфизамескири и состојба. Коте со вакерова, одовол тумен, мате мислине на канал лошно со која кера одовол тумен му дарова. Ентуменов воскрсинола пеја. Пазинечкаро вратинен внимание акадела феске. Обајазите бистами исто агјар, а кеја наред белјако објасноине, ко вакијату вакерѓале. Овозвишено Аллах, ало манге вакерова. Ема като вакерова му крами душа. Обратин јапес. Пореда кава са, метегани и килум тари душа. Исто агјар са сој, например, када леатуе ја ке сапе ти кавелескири кожате огулине и кожалескири, онадија. Озикир, е саликоскоро, ке акавајтано оредослед. Исиле кюрси, исиле аниллах, исиле царство, исиле джеберут, исиле джем, исиле сакава. Меđutim, и боја калескири, а бие башо дехраника вакера пучлама башакова, точно и кале боја тани. Вакерѓада овда вакерава тачно и кале боја. Дола. Кјакава ниво салико, пло љубов, интегририновале, ко мудрост, емначова јар о кола ко паншто ниво или ко паншто мердиетен радијен. Харицате за држинама, пале околу акава. Акате, ова јек бучуги бути, која со бут халя, та погушинаме харицата ула потеле, те шајалове наме. Акате не санинова обиче, а вола којек аверду јек состојба. А калескири состојба, кеда појавинова пе од джем,
Ili o kedi be tano. Kakea sostoi ba. Kada jem. Yeki tano. Hemo avrunipe, hemo andrunipe. Azin yek, naya kate razlika pomegini. Bilo kote te dike. Samo dikova pe očačipe, odvajtano hak. Ali odva dikibe. Nae dikibe akale yakaya. U srce tega ne pojavi nova pes. Jek andruno osvetljuvanje kova se vikoma pe nur. Baš i odea neposredno ispoznaja vakljova pe kaj odovajtano osvedočuvajne, odnosno šuhud. Ali nam mislimo pe kaj odova jar slučinova pe, kaj odova način car soj obično o dičibe ili o posmatrajne. A kad te otkrinula pes i tajna emanušeske elafendar, vakterin, so značila približim tu. Osvetlo, baš očačutno, kružinova je neboja me puje. A kava isto ajar vikinova pe kurvi feraid, ili kurvi feraiz, menarakena kava, kurvi feraiz vikinova pe. Tar obavezno približuvajne. A katar podori nastapinova i sostova koja soj postojano hem trajno tanje. Kakva mekam završinova pes o približuvanju. Ema do te otkrinova pe phalaren hemen suri halačeskiri tajna. Teda vakerja ener hak. Nesimo hak, nesimo čačipe. O potpuno jedinstvo car vahdeti a jartana kva mekam. Koji kakva mekami. Omna pandova pe nisavo mnoštvoja, tolafi mnoštvoja buteja kesret. Nikako na pandova pe kesrete. Ali akva mekami tano buti i sile, perdo, opasnostija. Zoreske, akateke akava uprvake tarikateskere na zadržina pe buzdolgo. Това кирая мен мудевето бързина е ладими и калопес се продължино подорите джа. Со способно ем одважно муршиди, аква ме ками пучавуко на пущинова пефалале. А нис лесе на чола, тариек муневито бързина. Mehkava kelgümle toçkala. İken o İdris Aleyhisselam peygambere o itane pe İdris Aleyhisselam etkiri osobina kuaso kitinova emanushen kakva mekami. I on sigurno zaslužinge odova dženeti kuaso obećimo lenge. Tar su i sežda. Šta to tani rekati. Tarsoi ki sežda oštarto rekati izvinine, a gjarda kate akvajtano oštarto stepeni kolesko, šuhudesko, osvedočuvajnesko. Uglavnom stolbo, ko namazitano naliv sežda. Ocile sežda koro, tani džezba, jasno, normalno. Hemba tjelova peskaj i džezba, tani i sežda je srceski. Pa banjar to širove pšalarica, hem kera da je vislinsko sežda. A kad to manuš postaninova okružimo je snagaja, kova su priblečinova leo hak. Od ova priblekuvanje vikima pe džezba, priblekujnova leo hak. A kad to otkrinena peske garabde osobine adale dušakel. Hvala. Ako tuke samo jekputi, pojavinovape, odea nesovladova snaga, vašo privлекуване ako hak džezba, to kad te buti jasno, kad i kjo manuš, da odžinja kaj počinimetane elajske dele dželalehu.
A kad to Salik, odnosno derviši, potpuno nestaninova leste. Tvo konečno cilj, aračovalja kate. Ova jar dospejnova, en spojnova pes, et car svoja, koja su nikada na prestaninova. Kod dženeti, oka dikhol okova neopišljivo lepote. O večno oboravenje, jem od toho kovov sigurno. Allah Đelešanova kad te zabranige čovjake te halen gore optelja. Parce que oni tane zaljubljenike, ašike, vistinsko ašike Allah eskere. Em obdozvolinja dale telonge ja čon sarsoj, parce que oni tane leskere vistinsko robja. Vajtano od ovog razlog da so orla erenlera ili mušako tarikati vakere, jakava stepeni, nijek sekundi, nikad namereno. Jako telija o telo lengoro, tano kipu emučolapes kipu sarso sanatumu kaya vere manušengere. Ona kate dobinena posebno je snaga. Odvajtano od duhovno fosfor, od telo. Naljame vakere kremirajne ne on vakerena, diga kate duhovno fosforik od telo. Akavajtano od ovakova su kerge, en buti kerge pes ko zakoni, Allah esker. Akatena brungium oštar ostepena emu mertel. Olengoro o naziv ili startova kiratu menge o anav, vikiuma pe štar krilja. Ili o škarte almadine dženane erbea. Akavajtane o krilje dušakere. Ma mislim tukaj na štitu Tereseki akaja dalečina. Karese prava, karese. Ili pa matite godjate kaj na postojnova nisavo odgovorno objasnuvanje baš vakava. O predmeti baš amaro izučavaj na kale dušaki. Nastojim ispravno te halove o tu so patujnje. Oko ako so kamu čopek jakaja nauka. En bistinski lazumite mu čopek. Dok toga nite računino, kaj ovitano je stanovniko taro dženet, taro prvo čas ili taro prvo momenti kada počinuvate učinolakava. Koji je životeja kako jakala prostojra, jakala bareme kamije. Oletena je nisavi želba, ali nešto aver. Uopštena je, ona je sarakova obično manušakova so rodena od dženet, kelenge od dženetu većinu. Doleske vakerge uta pintut ili kup komore je dis foskoro. A nakon veki sostojba nikad ke te otkrine, sad se so slučinula pes, jakva drumo. Od bezmivu slep, od društvo tano ili tan, zaki teresopes, ente ljopes, lengoro ovnimanije sar potpolno. Emon tegani saka te bisena. Ovapi on saka te bisena načinula masiva ulah. Znači, akatena je ništo lengoro, vakergum postojene na elen. Araktiči, imate napadinjelen. Nastojim uvek te seminjelen, ente postojnelen. Lengoro ponašuvanje, obutja, a menge izvedinena sarobično. Ali ovafija, jem lengero delija,
una men privlečenina adale. Doa svetlo, tik kada tablola izjalica sa privlekujnova emušičken, nikja, onda mena jartimičinena. A tegani to kalbi ili to srce kovo zahvatimo narešto em kovo zanesimo akale. Saliki me djup, okova to privučimo ili vidimo derviš. Odvajtano Oanav, Bashodua, Robia, Kovatane Kakaya Sostojba. Ana je dovoljno tela len. Entamete namisina kaj on šajtenoven imamija. On šajtoven imamija. Sa djuko tajara kava lengoro trajnov. Okova kova soka sledinov. Lazimite ispolninov. Emo džajbe. Emo ajbe. Mi rađuje. Završinova pe uštibe. Em postiginova pe ozrelost. Vašo ereniko tarikat. Ili muštove tarikat. Akvajtano je kuslov vašo iršad. Iršad mekami značila te podučine ko tarikati ili tu patine manušen. Ma mislim, kajakva diamanti Saudara čelo, znači te goljati. Akvajtano ko posebno manuša, kova so stvarno mušidi kamila. Akva sava kergum taro atvari seba, haritsa kana kava kerav, panda iya kuisi, kava kerav taro makamati seba. Sočet spojnava sodu i tabere. Ko makamati seba, Şehrin kaderini samo hari zimi. Bujrom. Da li še ne vem što kaj, pošto si bude defendir se kada momentalno Andrejki programa, pa magavate se nam interale, znači posebno, kada dani zimi, že dali momenteski tušaje pre sve životut, a ujedno moram te naredina, gdje biti koji su na to vama je taro početak te vakerale, znači, a da li palenge koje su kada momentalno, koji su i kerno omateni, Prožemljanje normalno o materii logistice na kalende, isto sama detaljato osjetane isto bakterije. Mogu znači samo пократко te naredina, znači me magle ševija osjetane momentalno Andrej, znači budi manje poštuko osjetane Andrej, znači sa prvo baro seljani džiješevovski perhaneske, baš neskoro prisustvo se tamo momentalno kada dendame da isto je selami preska, baro selami leste, isto baš šamare fatni leske taro i Francije, znači idu iz Bosnevi, leske da baro selami magavate da, amaro aktuelno hal Bayram Efendi, o leske da baro selami Abbas, ali tuke da mu kao baro selami, znači kada navedem isto obud, sojtane momentalno akalestvanatar, a okolo sojtane Bavere fortalestar sono nascite diversificava lengere o Podravija, a Katara Kanada je lingua serani isto kako vedname pokasno posle kapišnjani privatno, jer paro selani tu mengi sarnengi palane, a isto moram da vednam ne cenime magle jakše klde obavasalija, a ke je baro selani džileste la mandat, normalno Allah džilešanu ko leskoro fržite potočno leskoro nurladide ko muy aki baroselani mandala te fendi naoga pano te pozdravitela sa jedne veći produžite te verse efendi a zamolnatmen o pitanje su situme da postavljene postane efendi ja se suske naščine kada te stopiri navle sa su akadem znači od uvijek postavljeno pitanje čitrajka su pasmena kada temaja. Ako manjaju se teme te kućene sonane temaja, kada moj natumen, koplijako te kućino neski te še opet odgovori na to neke, ali pitanja na što odgovora na kanal, inšallah ti kažem posteno pitanje. Budem efendi kamera tuti, evala. Obsasto, me angleder, dekran te do sastipe tuda amenda emsaje fratense učestvunina, Mubarekova kergum keravalenge hijresko breš, umatemi amaro,
кога со Бизолесе Амленашки Бешаја, точно Агари, Мубареко неко ленге, царсо динге ленге Фендија, јарнека продужине, иншалла Аллах Джелешану да примнула маредове, по рахмети, по берекету преамел дека му со сарненде. Се продужина пандарием, ка завршина, па после иншалла, а кој капучол со нешто капучол, ковар со дингамено девол, од ово качера. Акиргум таро атвари себа, кана качера таро макамати себа, аква меками викума пе меками джем. Ојтано штарто меками. Јасно слик. Каква степени осалико. Овола и снага е аллаескири, е хакоскири, е бистинскоскири. Преку лескири и снага опојавнила пе со Аллах. Онака ова кате овола гарабдо, батини, вакергуме англедерако. Каква степени обуќао вена, цај гарабде, ко хако. Агерда да ја дотично обуќа, тар ослике, баш ослучувајне, овикнула пе сувари екван, односно ослике, баш од ова случувајне, они пред очиметане, ко буќа, ко часи, кедака пандете јаќа. А ослике појавнена пе, тегани котло паметејне, значи ко памчејне. Каква степени обуќатане гарабде, е девлеске ко знаење. А обиче е Аллахе скоро, тано јасно. Дикјола пе Аллахескеро обожанско слике. Сакаво укажинола менге, башо дебе анава, ослави бе, уанаве девлескоро. Коса о прописија, са самука Аллах Джелешанеху. Аква предочинола менге, о аети керими. Коса со вакирола Аллах. О Аллах. Емлескере мелеќа. Благословинена е веровеснико. Значи, Азаб суре 56 ајет. Значи, са е девлескере освојства тавдена, емка тавден, офтано чачипе, одолескеда, комираджи е пекамбереске салу алейхи веселем, вакердило. Хаден колалафија вакердило. Тергел. Мухамед. Уске то господари, анола туке салават. Емо аети Аллах, авола. O Allah сведочинова, каја вердевол на е освен лесте. А кавава аети кара екенле, ки сура Али Имран, дешофтото аети кото свакила, шехидаллаху, енлеху, лалилаллаху. Каква меками? Осалико, бут на задржинолач, со сјака тетано чачипе. А кава уствари не е ни меками, него виек состојба. Башо влегувајне. Одолестар ем состојнола песој. Тике ни случка помеѓу Меджун и Лејла. O Mecnuni vakergah. Leyla tanimli. Osven mandar. Aver duto Leyla nae. Adren obratimri manije. Ако е Меджуно скоро говор, презочинила менге о степени баш од джем меками. Кај сао буќа и ранена пес, ко гарај бе, ко батини тани. И кен дуито пример кава керао. Ако, например, ко зидо, и сиек диреко, кеда кикол, сабале окам. Оперова ко зидо. А кате си каола менге диреко скри и сенка. После известно време, кеда окам као што, ко бут учо, ко позенити каво, терадија сенка на чолани траго. Учејаме на кана кај гели сенка е каштески. А нормално куѓа Андре кокаш. И ќе значи коваја као опасно меками. Терадија сенка на чолани траго. Соски сенка гараѓапе ко диреко Андре, кој овола батини. И саѓаро салико, баш опло, ошухуди, осведочувајне, емо уживајне зевко. Кедака аволко хак, о потполно кукажино петегани о хак. Тао буќа осумеа костар, овена гарабде ко биче, е чачучне скоро, тарсо и сенка,
Garaola peko direko avruне каштеске, башо постоење и сенка наетан. Па ако агера каво вола, емлатар на чола нијек траго. На чолатар нијек трако. Сама катеко знаење. Обитано јек бути, односно тел, ама авријал уопште не е ни само постоенела. Емсарсој насменеаме на кавате негиринao постојање сенкакоро. Иако насменеадате негирао постојање створителескоро. Одолеске, таа окова сој створимо сар халк. Обитано резултати башо девлескоро оанав елзахир. Уопште на покажинува при појава енавескоро елзахир. Авријал не е ни само постоење. Долеске девлескере оманушава керге башакава кајакава викиума пе ајани сабите. Ајани сабите значи викинола пе. Обитано остварено појава која со сине аллаевске ко знаење емо Аллах Джелешану башалате џанова. Као буќа од чулја о мирис е постојнескере, само е аллаевскере. Ол само постојнова, о постојне лескоро, а и времено обстојување да лескоро и тамо. До карси немате вакерави јако панда бути си, арица не да тати пеаменде да бут, е прекининаме мислинава доволно коламен да развија, ако и си некој нешто, бурунен. Evet, Allah ve kol raziyatı projenin dinana kala sohbeti stranata kodu bakali katipasta zahvalım normalno to Allah eski postem tuke em nekoj sastav para sad nekoj su tane akela mentalno mencersko ovaj haro janave kakana pogotovo koji su tamo ti Makedoniji selen da je otatiko taj te veše kadestar te odesi normalno kota te Bulgari vakum te nam šeretem bi tu je kamernik Bučiba pa me čavne bi te pitanje o tamo baro Bučiba me kad bitala tamo što ne se naleđite samo moment. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سima yekući baš o mateni ako efibeti na pila pani dali na valani amenda te pia desdive ili šajte pia samo mate ovo čisto testiva hajfu ili gafa kopani te kol sarmelalo odito pučive dali na valani amende te najdova te mora vamen, znači te čelo bradeje i pošimo, a Islam tamo čisto rodila, čisto šajlite odgovorne efendi ota 100 seljami žitute optal ovodičije. Evo Allah, Orhan Süleyman, to je svatila pe najgradimo te familije, te su te akrabaje su te nebaštute, odlučiti. Мојата нојтенија најверојатно одговорно, мада и тема на неја тие баш о материја, но иншалла ти си зиме леста како тоа одговора калесте. Гурмете. Шали рекран. Акава лапи мабет или акава прашање амен бутути решингерне, бутути пучола пес. Дали амен лазуми тена ангела тена хулава мен текера акава окова сасо јопсал. У Ислам прво тано чистоќа. У Ислам родова и чистоќа. Бизо чистоќа на ето не Ислам. Значи у Ислам родова чисто. А кала да живее пчама меман. Лазимилите кланинам намази. Лазимилите учинав Курани. Лазимилите керав зикри Аллахе. Лазимили акава, лазимили салавати, амалавати аса. Ако мена сум чисто. Например, мешеја нечисто. Ондак Тока кераме, значи не комплетирано сум. Аллах Джелешану вакила ко Курани. Не сум чисто, еме чистон мангава.
Значи, буто вратина баро мимание, и чистоќа ти керала, им сарсова керола ми ги окурани, им сарсова кергја ми ги амаре евлие, примало дува теджа. Значи, шеја, меја, калешеја, акава, тучара, текера, одула би ке уопште напусти на којста. Значи, увек лазуми чистатова им комплетириме е чистоќа. Да ките колако и бадеќи. Мислинава за долно коло прав Орхан или Саро Анабескоро Орхан, Сулейман Јагјар некако викините, најбитно, иако на Тикава Шукар, набокали чистоќа лазунам. Не керава матеми, ама наќедува начин сав некој со керола, олескоро проблеми ме на хуалески ки интима, него мева керава кај окурани, Hadisi da o hadisi da bakennam ge peygamberin praksa da amare evliyen da praksa çistoça lazım tikera ko prvo tan. Buyurun dekran. Evet, o seferi je baro pozdrav Đileste, to дека нашиндувава puno и некако почнаа попашитава со неверојатно микрофонистима, ма мисля дека по будучност мораме тоа ги микрофони, мада мадлабу лична божаринава, ама неверојатно тоа текерата уште хабдо, тоа шуро. И селам исто джи амаре скривена ризница, али ќе селам ефенди, ако то селами Manje, ne da dekran učestvujnava, te selamea zajedno je skrivena riznica, zajedničko je selam. Te selami kerala, to isto sarimi, evallah. Orhani dela već o evallah, zahvaljujem Sulejman o odgovor, efendi. Je baro selami Giamaro Ezerjani, Tarik Sadi, leski baro selami leskere dervişen leskere şikonda ake oda dela selami te normalno mangrende. Ile je pitanje da opravo dava od početka se čula, znači ne ćete raditi odmah, da smo se zadovoljili, znači Nașulovea, dekran nașulovea uopšte. Aka nașunavatu, buyurun. Aka nașunavatu, šaj, nesat zavolite čama popaše, aš udaro o komentari, Dekran, ava popaše ko mikrofonite šunatu, to ske buduro da lečimosija. Evet, šajnava kravana, ama me hava ova dobrokratsu čak daravate približinama da više. Ama amen na šunajatu. Mene nu potrebno efendi, nego tu trebate havdjove, odava znači Palesko o pitanje su postavim dalje. Ajde, kana, ke pamisnava, Opućivajtano je Palesko Leonardo Mehmet, neko sa stope familijaje. Izvini agar so penala, kjer mangi halali, kozom džene manusha pišilja o Kurani mangavate džana. Eyvallah, o efendiye kao objasnovki, buyurunuz. Napravili jako na je tema je panlo, ama kava keraptuke. O Kurani na pišinjale samo i blizet, o Kurani pišinje pejgambereske ko vreme budže. Na je samo jek pisateli, poviše manu šajtana. Mladinja, mate kuava kana kote sar pišinjele o Kurani. To ske Hazreti Osmani gelodova sače dingatenda. Znači pisatelja na jek poviše dženeisi. Odgovor moj tuke ađahar. Jakova ke tema na Jakova pučive tema, ama dobro u redu, vaćum ke pisateli na ejek butiši. Екселами джико шефен бия ко Езерджан, međunarodni tamo po pitanje listar, kolaj o adabija,
Angleter o matemi hem keda iklova pestaro matemi burun efendi presko dur o şey efendi canova mahal Dobro, dobro. Ezerđani matar stalno komercinola, neko ableske je kratko. U svakoj ekibadeci morate ole adabija znači ova propicija. Morate penjare primjera da le ibadeteskero propicija sa svojom matemi, leskere bila propicija isoj. Domka završinen leskere propicija, pa le da re propisencar, kiklovada taro matemi. Ama magna bu dolgo hem široko tekera, pa le meka čerabli Allafi, adabija morate penjara. Adabija tene propicija. Da ki ispolnina, adaba. A on tan istovremeno šartija, uslovija. A će taro propicija jek primer propisitano i čistoća lazumi tolame. Ta reti gusuli avdezi. Dik, lazumi tolame. Namazi morate klanina. Dike znači propicija kla je debija. Buyurun. Najvjerovatno kana o şey zerđane asala sa sto džanavale, asala koje kultiše normalno džanava de kakava odbor kolne kita. Dobro, najvrska. Privatno leve krega tarlati. Regizno palmo o Leonardo Mehmet, pa vakila pa mangajati džana kogorđene. Šta te vakila i cifra, znači kogorđene pišinde opura nađemo šani? Ta kabakilapke otprilike, akana sećinava šukar, najarica možda sinelejek, taro vtođi od 10 pisatelja. Otprilike. O kao Kišinjova, znači palem ne džanava i Biblija 40 džene. Kaša li samo пообширното обяснение на тирия лахтари Библия му kao или дека ки Библия пишинде дека Куран на следвата увод, дека ки Библия пишинде дека само да джеме пишинде Куран. Ако најверојатно тоа ќе и Библија пишиме дека не само да джеме са. Ако таму Tačno. пиши манге пише дека питање, ето Janea soske mangava care praleske te vakerav nešto, ako šunovama sar prale obavesinavne. Da li je pekamereske ko vreme sine škole? Da li sine baro pismenost? Postavinaja oprašanje. Ako sine pismenost, onda kleskera sabija, skoro saj sine pismena završinge škola. A i tamena katarka je butara kaja nepismena manuša. Znači, vakjerava, znači bi ovena bud pismena te pišinjande. Taranda našti ovena. Inače, neka je opet ovmange ko privatno, mislava, odgovori navljeske, točno čakova na valengere koji tam. Evet, kazamolne hale Leonardo Mehmet sile moguće neka kontaktirano Mancar ili parem efendija. Eko privatno im opućiva neka postavim neliko poopširno, su sve kana dikavare koji sili se ove pitanje su mange te postavine. Ophale uderna nešto te havaltes temata taro nesi sokerdo efendija ili eventualno te mangdjela te kerolafi taro matemi, a dola pitanja orenge momentalno интересни. За войната му правят и си тут вакти, по-късно те контактиране фемия, броируме проблеми и хабрите си интересна питanja, znači mene a sad ke pitanje ni se postavlja. Evo Allah neka nagradno te familije. Aki pojede ova isto malo skrivena riznica, isto ovako ovda, ne vedimo da je opštstvo so se ti kereme kali ma vetenda opštstvo. Jaya pana isto ko tekia halveti dudana i baro selami jitute isto efendi Allah neko vo razia tutar taj sarne ko su tanete okolinate selami manda akava pučiba na neki tema ali šajte objasnil o efendi amaro kjer alo o Džebrail ko pejkamberi ali veselem učela kota leja tu akava ajete odgovor sine tutar lava tuker dava. كشيء حاجة كتر فوق شنو تبغى كده فندي مستعد الجميع كوتش خبر كبار كوتش نعمل نيجي كلاسة كلام السلام جلسة ده. Dik, akalata ne disave ribajetija, koja prepostavljena
Inače, po Kurani Kerimja svake ajetija, niko hadise je pekamberske napostavljena. Međutim, postoji jedna ajetija Dželilija. Neka pravalo prav o Kurani Kisura. Dekare i navarde šeptato ajeti. Neka titino čukaro ajeti. Najodu Allah pisacova kerola, tutar lava tuke anava. Na jasne što svako. Njegova kerola koja ti Dželilija. Vaker, koji ne prijatelje Džibrileske, a ov devletkere dozvolaja tuke vakerula čuvalo Kurani ko kalbi ko srce. Ko kalbi ko srce. A kad te naje tutar lava tuke anava. Nego normalno, meleko Džibril alaihissalam kada vola, pekamberi se čuvala Andrej ko srce o Kurani. Dobano neka čitinolo e navarde šu eftato ajeti, taro bekare. A iako panda ajeti aisi, zamolinavale. Akala šungjumle meda, tutar lava tuke anava. Pa ko te dava tutar lava tuke anava? Ko te desinova pekala? Onda kuće amen. Ko te? Kipuli. E dobro meleko kada huljola kipul. Pa zmite žena sar huljola. Pa dalje volo meleko ko manuškano liko. Sakvala zmite penjarale? Na je tutar tuke. Znači o pekamberi khelola. Hema koja uloga, hema koja uloga. Naja. Evet. Ana vaker. Yanlış şimdi rivayetine koştu. Neyse. Vaker. Evet, tamam. Yanlış şimdi rivayetine koştu. Evet. Aki o Memisinava kai zadovoljno tano, me akava janavale tutar ko bagi lava, tuke dava. Akana amenda te akateka kera o objave, avena taro pekamberi ko pekamberi. Onda ko Allah na nola objave znači. E tar onda ko Allah duva pekamberske objava, a pale o pekamberi priminola objava. Sanakava čudno onda kakale meleko te ti dale na men potreba taro meleko Džibril alaihissalam. Ondan nangya vahi. Iako cenayemeno Kurani kotrin načina hulula letke. Tar vahi, tar ilham, hem sarkeş. Buyurun. Tekrar. Yanlış rivayetine yakına. Şimdi emanetine yakın. Şimdi emanetine koşuyor. Neyse, onda kada podržava kako podržava koliko. O такива халети Ljubljana mi stava da ti isili kava tu je kontakt, znači opka kontaktirnova kad je teneski popširno tu je, da magava znači da to podržava na Veleske. Mislim, interesno pitanje še Ezerđane, kako staje na Veleskida, stvari Velesko pitanje neka postaje nale, a kako počinjela, Kotar avola o Lafi Muharem ili soj o prevod hem Aman. Dobro, Ezerđan metuke pa se kajavina pe ko privato mesto tumange metuke. I tema amarita ronepsi mutmaine. Mamenine mi tema. I keren tu men kja kaja tema, pa te da odgovora. Kada kačerala fi bašomatemi, en bašomasek Muharem, tegani kačerale šifriralo. To će i svi štar masek bare, amen džane. Taro štar masek, prvo masek su iklova Muharem. Allah Đelešanu kjakova masek sa suringa. Znači baro vrednosti sile. Primjer. Kak je ramena kaja tema, ama kana kera lafi mabeti pošto pralo de hrani, pa kerge i tema mari taro nefsi mutmeine. Ane da tarte kera tema, ti keramen trogo kit kja da tema. Aki na primjer kana me bi dava ek predlog. Kota riklolo lafi mutmeine. Kobor bukvela zumite pišina, tada ki tiklol. Okorenela feskoro mutmaine primer kota riklolo. Dikja, a kari tekeram gya kalala fia, na tekera kana alo amaro o matemi, inşallah aloş karipnaya kajal. Akana matemenina o teme Ezercan. Inače ka kera lafi močavo Ezercan paljam.
Τζανέα κορκόρο σε Ολάφι Μουχάρεμ. Ολάφι Ματέμ, χωραν Ολάφι. Žalost. Tuga, žalost. Moram da preskočim v pamerik o Abbas Ali, jak selam džileste, taj leskere familijate, čova reci koje neprijate Raila. A on Allahov voljom tebe svatim na srce Kur'an. Vakirgüme akaba ko bekare sure deve esed miyayet. Nali vakirgümle. Telo ayeti titringüm. Vakir. Voi neprijatele Cibriles ke o tuke devlet kere voylaya çoğula ko kalbili ko srce o Kur'an. Nali titringüme ayeti akaba. Istovremeno zahvalovat što ke tuke hazreti, znači tuke najmanje da se Neko sasto amaro čao. Neko sasto odole kadole sasti tebe stipe. Porque mora tolame potkrepa ili hadisi kutsi ili mora tolame ayeti. Apanda ayeti ya isi kote sova kirola bašu Kurani Kerimi, a naokolo lafija tutar lava tuke dava, to ne postoji nešto tako, uopšte ne postoji. Kao Leonardo Medved tam je sile nešto nejasnost, postavljeno pamet pitanje, ajte še završena oleja Makarakava, Počevam Pelansa, dali si me škola menadžanava sar pishige olil izvini kermange halali proti na keravalafi. Na, tu na kraju bukvalno mi bi pitanje, znači trebalo te ova pripremine, ali pripremine, što sa svakilnim naredinem kaj programa po ovog pašo meseci, kaj pomagje naprimjer nešto overti keravalafi, jasno дека и това е тази тема, има Фендия Мангела, значи ти дошла към темата keravalafi. Ako, dekam, Ще помисля лавто, ще сега ще поставим едно питание, него отговорено не си дали тук деталирано с бабе тема е там. Ама Ako, dekam. Leonardo, замолинавате ке штато пути се керава лафи, јавен ту манге ко приватно те керам ге лафи, само тоа керап ке нешто. Јасно е гласно кај Кимека, коте со пајкамбери живингја, ки пештера хира, прво дали постојнала си не школа. Ако постојнала се не школа, не е проблеми. Ама Кимека уопšte не постојнала школа. Покасно и клона. Значи, не е школа. Него опекамери директно добинова Тароалла Джелешану добинова оаетија, односно објава. Ако добинова објава, истовремено и објавата ни појава. Том значи добинеа објава, одвајдатано појавно. Anladinea, ada jasine, od ovajkano de kote so vakirulam geokurani. Sar vakirulam geokurani, vakava džaneale Leonardo Mopro, vakirula, mi ćemo ti slati teške riječi kojih ti ne možeš razumjeti. Onda, škola ako si neka halolajči, ama na škola. On pišinge peske kolisti, ako kođi, ako bara i taka natamu. Škola nema. Ако е тоа специфично потеѓало околу питање, памет ше езаджани, ше Мустафа Ефенди Хазретли Ибни Бухари сој само олафи нефс, кишете да си набурмете. Кава керапту ке езаджан ако халилам, ако на халилам, пале месиум кривото си анко право езаджан. Олафи нефс, значилоа особа. Tu primer si ane Kosova, me Kosova, okoa Kosova. Soske vakerava olafi nefs osoba. Znači, adale osobate, i si tavena, tarva keramen tabietija. Odoleske vikulape o tabietija nefs. Soske, buškar vakerge, nefte vakergan, ole isile efta safatija. Znači, efta. Emare levame i така натаму. Ко свакова јек, обавезно и сеакала табијатија.
želbe, proh tebe, omladine, navike. A che odvajta no lafi nefs. Oja, demokrat o açılımda çıkımındayını, akına o efendiye završina, a bistoriya jako vakti postel İran Ele, o fajda ide gjevo. partijele. Buta to amende, buta to pralare, buta to amende, barota tipe. Zašto nova perspektiva Leonardo neko sa stope familijaja, ok, sa stokako, sepak izvini kjer mangi halalis kaštaname karipaski. Evo, Allah znači sa svakim šužo ovaj sidut čao kada te interesuje šuša. Budu znači šukata prave mabeti Belgijaja, kog je snopite. Počela o skrivena reznica, o nekako te ljudi za mutmaine tano ja haju ađijali tamo. Da, točno skrivena riznica. Ne sve skoro teveđuh, tano ja haj, okovakova soj sasto, znaš kaj, bravo, avali nekoutke. Ja haj. Točno jakava skrivena riznica. Ja haj. Pa da ne skoro se pitano o skrivena riznica, da ne skoro se Na, točno. Skrivena riznica mo Kardaši, mo Džan Kardaši, dinja točno odgovor. Ajmo vekirgivo tebe džuhle skoro, ja haj. Tačno taka je. Ete, o šeit endije palen, vakno, kostar kerdo o nefsi. Ezerđa na kergimle ni me, ni tu, ni kovačija, nego Allah Đelešanu stvorinđale. Emo Allah Đelešanu dinjadla tabijetija. Setim tu ki sura tin. Narva kirula, sumere de znaku vesveli safirin. Ila lezine amenu ve amelu salihat. Nemanu čestvorin gümle kojeg šužo, emlaj šužo oblik. Pa tarovek putu mukunle ko niska nizine. Olapi niska nizine perola. Tari visočina ko tele. Obitano esvelin. Olapi esvelin znači nova. Herdo tabijetencar, navikencar, prohtevencar, želbencar. A che odvajta no olapi tamo. Soske, tar prvo manuš stvori moje ademi. To napostanem ge oprašajne. O ademi kole nefsejatano stvorimo. Da li su emarele, vame, mulkime, mutmaine, merdije, radijen ili tapijen ili kamile. E a kad te baš adeatema pragemne mutmaine, dedi ka so uloga i akale nefsi mutmaine. So kelo uloga, me skoro 15-20 minuta, ali ne je bitno vakergium. Dedi ka diko soškar vakijamin ge oskrivena zliznica, soske aga na tekero butio ana jahaj, jahak, koja vrska i sile. Sogara volapete, sargara volape. Obsasto bayram, selami citute da bayram, emsaye falenge selami manda. Ake selami jipa maro Sheikh Amurani, leske da varo Ah, tio Kamurani da mo Can Kardashi o Kamurani, mandari ek baro selami. Isile pravo kole bayrame efendiya, su proake roga, bene te katav var bhagi tati paitamo, pa medva kerav ako isi zini sari nenda de kalena pesozano mutano ulake slobodne efendiya, znači tatoj tam de kela de kaputinova pesene bai kerova mo efendiya lafi. Ake o šeja dova poseljani tuti pa valal eyvallah efendi eyvallah. Ako na njemu se pitanje pana, akale temata ne bi vakirate slobodne efendija, pošto zaista ta pitanje, znači završenim da već o štartu bilo, a meni kovame najverovatno na kratko vreme, prvo je emisija kod što ka ovo misnava oko akurko, znači nadalite produžina Mislim da pokrenuti kera men koliko ste panšto nefsi i radije efendi, pošto znate kad tatoj tamo momentalno, ama te koji s nama vreme
те завршинаха нешто школа, ми после на къде се почнало, като завршинаха школа, ми шужи програма. Tekrar. Şay keraya dik tekrar. Şay keraya olma şay pokoya misya kerava radiyeten merdiyen sosko ayeti pandola zajedničko mate odvinav. Co dvijen darka keralafi. Buyurun. Hvala. Aqui, para ser lá, eu digo, Everjani, puxa balesco italiano, só estourimos angletero, hayvani, e ademi. Kava kerap ki Ezercan. Anglede sorime o hayvana soske o manuş leymo emanuşeske çivdo taro hayvana da o manuş da ola hayvan. Anglede sorime o hayvana. O manuş posledno sorino lap. O ademi. Aqui, Everjan, efendim, çalışma kavada. Aqui, jak pitanje isto postavljeno skrive na raznici, ili dala odgovor, a o nefsi mulhema o Hadžigu Tanohu, a moj gospodar osvedoči moj batin tajnom tvoga nuta. Nura. Tačno je Gari skrivena riznica. Točno. A kavajtano tebe džuhle skoro. Tačno je skrivena riznica. Me micinava ako pratingjama me vakergjuma kava. I tajna tani, sır tajna vakergjum. To kja kati klola o hakikati Muhammedije. Napomeningjum butputi akavame. Kjak vakergjum postojne akate nae ni opstojuvajne nae. To znači ni vujudu lah nema tuka. Tuga ima samo hak, vistina. A kad to Allah tano vidljivo, dodeka vakergjum obukjajtane ne vidljivo. Zahir batin kelova. Vakergjum kurbi peraiti da čak vakergjum. Čak vakergjum vakterib o ayeti vakergjum. En približin tu mange. Nalea gyar dekran vakergjum. Oj. Шај искривена разница покасно писалиле, леско себети, ама джанало вакава нормална леска не е коа, магело попчино текирал вакви нормално поводинела да буду со пошнер објаснен мојдека, но о шефе вие дали обдозина вие ти даден слушај могуче тута референди, а о панел, кашајте дали панел питање? Akate, komatično. Oše Everjani, aqui postavljeno pamet pitanje, i da kjela, soj akana nefsi, hayvani ili insani? Te hayvani soro dala ko insani. Kava kelam tuke. Postojnola insani hayvan, hem insani insan. Soyakana ko insani hayvan. Tudi kjale manuš, a saja hayvanen gere ološna o tabiatija posedine na koronest. Например, o grupto o mišo, o manužda isto je savko, o vlova katar čorovo koli dukate čivola, pa tuda meda čoraja katar čivaja okori, o škorpijeni, o sloni, o hert, o tvrdoglavost i taka na tomu. Znači, sao životinsko osobine institut Andreva, ki umonitane srastija, želbe vakelju. Naznava kuvr halilan mopra. Odore se posunula insani hayvanije, insani primer insaniye. Odore se vakeljum. Taro akava hayvanluko, tava kutsar vakelge ilaya. Hayvanlıktan geçmeden sen derviş olamazsın. O kardeş. Znači, Allah strastija te fırde tutar, Allah tabiyetija te fırde tutar. Tada ki turave vakeljum insansko šeja. Napomenigum čako šeja manušien gere. Nakala šeja gat pantoka, nego šeja veri. Najšužo šeitane o ilumi, o sabri, o ihlas, o šukur, o hilum. Didikola kala šeja turave tu insani to. Buyurun.
Tena pale tu akirap ke pa buta tipe amende paun ka izilinen mangiari. Kano buta tipe amende. Dekhan te bichava tu mengeta tipe. Dekhan te bichavali tu mengeta tipe adari ki Avrupa. Buyurun efendim. Buyurun katılalım mı harekatı? Значи, Шефердия, Пичова Хирола, значи onepsia na jelen inteligencija, sar hayvanen. Bravo Vezercan. Bravo, gotovo. Opsasto te dol to dol sasipete familijem sahip kalenge. Leonardo, Mehmet kanapı Puchinova demek yetemaya. Vakirola, ko nesi isi tribuća. Не тенел аменге амаро како тачно лафија об пошукар джанела иси панда мануша акате со дичена. Иси трибуќа значи коневсија. Кола трибуќата не дали кашето деснелески? Ama Canola o Leonardo Bușucar Pișingalena e potreba meva kergumlen ko predavaj nada. Mate kerate povtorina isto jekbuti. Felale. Na e paro ama mate keradava. Diken primer Harita obratinen Rimanije. Emare. Emolevame na e nianavea nisto svențarie. Adică na cano emare olevame e mulțimea pale na e kisto agiar. Pa kana vola ko butmaine. Znači, manuški la ko slobodino pe taro trina kala butja, taro emare, taro levame, taro mulțime. Ova vola tano ki čisto duša. Sotske oslobodinja pe taro kova pena filja. Sakava ostraninja pestar. Ova katna kate sokerola. Ova kana kate tek dobinola insani tolo. Posle taro insani načolaleske stovoli insani samo. Nego lazimi telov panda. Soto i kakajte jo. Ko ihsan. Taro insan tol ihsan. Znači panda je odrumo. Potoleske postojnolo seri suluko. Seri ilallah, seri fila, seri anila, seri maullah. Acabame, ko posledno kada kakjerave de hraneja, ko objasinable ko iršad me kam je acaba sa kompletirimo. Iskrena razlica Buškara kad te nešto objašnjava koji kasatina. Dicho aquela me escrevia na riznica de costa sto. Baba Musa vakerola, kada gelume ko hač, gelum aquela me herea. Hem tačno li sarakva što dikhavlja kate. Acilo odori, ađi kerala, te anel mange zlatno diamanti. Aki. Deci ja Buškar vakergam je neko sa sto iskrivio na riznica mu prav. Vođan Kardaš. Buškar vakergam je primjer. Evet, yekbaro selameciyle yakınlar Pavşet kardeşi o Mevlani hem leske Resultane da deske kayreske baro selamci da mutale vallah o izrađani putajnua pamet putajne odoleske svako neka rodoteske mušidi tekerel inteligentno te usavršino pes. Znači, Bravo Ezercan. Bravo Ezercan. Bravo. Odolesko ayeti glasinola. Veptegu ilehi vesile. Roden tu mengeke vodiče. Taka je. Složinape. A kada je složinape? Ako pravo, tom kavek je dva muršidi kamili. Ili insani kamili. U tega ni panuti inteligencija uka pravola. Tačno je gari. Ko pravo se ja ne zdržana kate. Šali panda je pitanje za odgovorne paleske zukovske zunci, a ke neko lahestar
maske. Butlo kova kerdo baba ama dali shai tena kao prvo emare. Buyurun. Zuko, akvajtano moder više dekran, na je vrska se pušljama, moder više na je vrska, neko sa svem sa ofralja. Zuko, ako tu en panda muridija ili salikja, jana tu mare ševoskere u pastoja, en telo terbije, sos que doleske o ševo lazumi tol mukemili. Mukemili znači nova manuškova sokadolo terbije, ako tu je ševoskere terbijeja, vaspitajneja, oleskere u pastoja, vallah bile kana çoğe mare. Ama ako na gelen, naština kjale nikada naština kjale. Ama te gelen ševoskere u pastoja kana kjele oje mare. Bizo ševo naština kja, nije mare, ni levame, ni murčime. Taro mutmaine upre. Ale lazumit ke ševo. Te skaoltuke adla buća, adla tajne, adla otkrovenije sokalovtuke. A vola ilhami kotrito. Bik, a vola posle kešfi, otkrovenije. Falimo efendija skrijena riznica do pamet, ajtakle kana argumenti. Ne baba Mustafa ne have alakava nadava Mehere alakavale, nadavale. Meheri nadavale. Bus nego davale kompiri mas margarini čaj. Evet šuka, evet bravo se temi. Da ne tu sad reći svoj lopes bravo. Pa, gopravajtano, ako tu teloske vnesinea bari hrana, bari količina, normalno nefsika zinov. A kada nakadele butehal, kadele samo jeko odredeno količina, o mangil na mangil, kovo tarbakro mirno. Etika kava, kada postinena o Ramazani, nahana but, napijena but, dikhelen kovo mirno sarbakre. A kada kahan kapijen, kamudare name. Soske olmadobinena sila. On hepsi da. Kada kaha delete zadovoljnele, ave kamudaro tu da manda sarnen da kamudaro. Ake kalera kazavishnaga ki taristina rizisa ne mehere namukava ki shava pesolo tek hamdo neke jumles ki treveti Versace. Dobro. Nakavali papeli tek hamdo baba Mustafa. Mašallah. Šefedi, ne bi nakeram te stopirna programa i si znači mafija, ake koji su nađala doznajden nešto šukira Allaheski, koji su nanele pamet dovoljne informacije. Znači, komotno šetu nete kontaktirnen FMBI-a i eventualno mansa, ne bi nakeram te stopirnja posebitare da zaista kati pajtanom pokušenje kogo slušenja majfeni pošta te mukatot kimira. Ajka mukatot tebe to ato sari nini pa jiva vere emisijate efendim. Buyurun. Ajde, selami tekera sarnige, mubareko tekera tumenge idžesko obreš, mubareko da prema lamara romanola filma temi. Inšallah, sa tumare dove, tumare salavatija širipija sokanem, Kur'ane soka učinen, zikri soka kelen bilo kova ibadeti, ili pa te postinin da najlošno akla da žive, superi, te na ken posteja. Odo inšallah kabuline kero tumenge, yek selam imandar, Jutumende, Sarasarana Tumenda, Jitomare Unukonde ili Paranukonde. Emo Allah Đelešanehu, neka dolamen sastipe vestipe, akale koronaya risa kazamuline Allah tirana marumu koro Allah Đelešanehu dovete kera, da ke te dolamen da rakava nasvalipe, teša slobodno davate veša salikane pedelina uškaripe. Selamun alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu sarine. Evet, Ake, završimo akava da
ka KP od moja znači o programe veliko povino, znači amare aktivni programi. Sar prvo metali elementarno pomagati paketi inşallah o kadar düşünüyor. Alasa ülkede o matem o premi koyuzay estamento o znači hadisinde fatto abbiamo aumentato anche la smettere mate długo zaczynasz działa po tomar esse comentário isso podemos olhar até hospital para o mas daia inşallah hani işte amende hem neka araştırma men izabla dünyaya kere inşallah hem bu var eyvah eyvallah